Pozdrav kriptaši i dobrodošli u video Vister na kanalu Kripto Kafana. Ako se niste preplatili, preplatite se i dajte jedan like na ovaj video kako bi mi pomogli u borbi sa YouTube-ovim algoritmom. Prije početka, odnosno prije nastavka videa, napominjem da nisam financijski savjetnik, te sve na ovome kanalu je jedna vrsta edukacije, zabave i neka moja razmišljanja, te svoje odluke što se tiče kripta ili financijskih ulaganja morate donositi sami, napraviti uvijek svoje istraživanje, te ne dajte da vas ponese FOMO, a ni strah da vam utječe na vaše trgovanje. Evo, nisam snimao neka moja razmišljanja i ovako neke vijesti jedno 10-15 dana. Imao sam nekih zdravstvenih problema sa sluhom, te vijesti koje sam tada snimao, koje sam imao u pripremi, već su stare, tako da ništa od toga što se tiče, već to stare vijesti, ali bile su dosta zanimljive, vjerojatno ste ih i vidjeli, tako da to ćemo preskočiti, idemo vidjeti šta ima novo na marketu i neka moja razmišljanja gdje vidim Bitcoin i kako doživljavam ovako stanje na marketu. Trenutačno Bitcoin $60.074, 60.100, ajmo reći tu negdje se krećemo. Osobno ja vidim Bitcoin u nekakvom neutralnoj poziciji, niti nemam osjećaj ni za gore ni za dole, mada smo imali nekakvu podršku na 67.500. Nemam sad ovdje otvoren chart što se tiče zona otpora i podrške, tako da evo uzet ću ovakav chart što se tiče Bitcoina sa order blokovima, to mi može pokazati negdje nekakav smjer gdje vidim otpor i gdje vidim znači sell ordere i gdje vidim buy ordere. Tako da evo na jednostavnom chartu točno vidim da ima dosta, recimo uzeo sam order block detektor, jedan dobar mi indikator i vidim da na oko 63.900 imam do zone 61, vidim da ima dosta buy ordera i također tamo gdje smo se odbijali vidim da ima dosta sell ordera. No to je nebitno, evo čisto malo da otvorim, ko želi može na TradingView naći ovaj indikator, besplatan je order block detektor, možete ga primijeniti i na ostalim kriptovalutama, dosta je koristan, tako da evo da znate o čemu se radi što se tiče ove crvene i ove zelene zone. Ok, što je zadnjih dana uzrokovalo pad? Napominjem, imali smo stanje o inflaciji u Americi, inflacija je niža od predviđene, da li je to bullish? Je bullish, ali napominjem da i market to mora shvatiti, ajmo reći mora se to slegnuti, te vijesti, ali zašto nismo rasli nakon toga? Moje mišljenje je, pošto kamatne stope se neće sniziti trenutačno još u Americi, da je to jedna kočnica dugoročnog rasta kriptovaluta. To je što se tiče Bitcoina. Što se tiče altcoina, znamo da je Bitcoin dominacija jako je visoka. Evo imamo čak od maja 23. smo, ajmo reći čak i od marta 23. smo u rastu što se tiče Bitcoin dominacije, te da bi altcoini počeli rasti, odnosno ostale valute osim Bitcoina, znači treba nam pad ove dominacije negdje oko 40%. Da li će se to dogoditi, ne znam. Napominjem, imamo ETF-ove u ovome sad bull runu i općenito ovaj rast Bitcoina mi je malo ubrzan što se tiče, ajmo reći, nisam očekivao na početku godine ovakve razine Bitcoina u ovom dijelu marketa. Moje mišljenje je bilo negdje oko 50.000 da ćemo biti, ali evo, nalazimo se u nekakvom range između 60 i 70.000.
Neću sada raditi tehničku analizu Bitcoina, ali evo dajem neka svoja razmišljanja što se tiče BTC-a. Tako da vjerujem moje mišljenje da smo malo pretjerano gore. Velim, uzrok bi mogao biti ETF, tako da ajmo reći i ovaj bull run mi je malo drugčiji po tome od prošloga, ako ćemo evo ravnati se na prošli bull run. Tako da nadam se ubrzo toj nekakvoj alt sezoni gdje ćemo vidjeti rast ostalih kriptovaluta. Što može uzrokovati rast ostalih kriptovaluta, velim alt sezona, što može uzrokovati tu alt sezonu? Evo ja osobno vidim nekakav okidač koji bi bio za alt sezonu, bi bio spot Ethereum ETF. I evo, dobio sam, baš sam pročitao vijest da bi mogli, znači Bloomberg je njihov analitičar je rekao da bi mogli očekivati 2. jula lansiranje znači ETF-ova na Etheru. Vidjeli ste što je napravio Bitcoin, tako da nešto slično, ne vjerujem da sad u toj razini da će biti i Ethereum, ali evo očekujem rast Ethera i onda lagano da će povući altcoine sa sobom na neke nove veće razine. Kao što rekoh malo prije, znači kamatne stope, ajmo reći bearish, to je neka bearish vijest bila da neće kamatne stope, neće spuštati kamatne stope još u Americi, ali očekujem negdje oko jeseni ili početka jeseni, kraj ljeta negdje da bi mogli znači imati spuštanje kamatnih stopa u Americi. Ok, još par malo evo vijesti. Donald Trump, vjerojatno ste svi čuli da je počeo primati kripto donacije, ali evo kaže da će osigurati da budućnost kripta bude u Americi. I to je jedna bullish vijest. Osobno nisam, apolitičan sam, ali evo vjerujem da će Trump dobiti izbore u Americi i da će to biti jedno gorivo pogonsko gorivo za sve kriptovalute. Ok, još malo ćemo pogledati vijesti. Evo Bitcoin. Što se tiče Bitcoina, evo vidim i Deutsche Telekom da bi mogao početi majnati Bitcoin. Tako da dosta su bullish vijesti, vidite da sve više institucija ulazi. Evo prošle vijesti sam baš snimio što se tiče Bitcoina, bilo je bullish i za Australiju i za kontinentalnu Kinu da će početi trgovati, da će im dati da trguju na burzi u Hong Kongu, pa vidit ćemo što će se to dogoditi u narednom periodu. Vidite i Michael Saylor i MicroStrategy kupuju non stop Bitcoin. Evo čak i Biden bi mogao primati kripto donacije, tako da sve se okreće u pozitivnom smjeru za Bitcoin. Spomenuo sam GameStop u nekim prošlim videima, evo čak i ovaj čovjek je rekao da bi bilo dobro da GameStop počne kupovati Bitcoin i tako dignu cijenu dionice na $1000. Svi znamo kako je stanje sa GameStopom, da je shortana dionica i mislim da bi to bilo, da je ideja dobra i da bi tu moglo se dogoditi taj short squeeze kojeg svi očekuju na GameStopu. Radar isto objavljuje ove vijesti koje sam malo sad tu pročitao, tako da evo i Gary Gensler, omržen čovjek, isto kaže da bi Ether ETF vrlo vjerojatno trebao biti odobren na ljeto. Kažem, ovakvi padovi su dosta utječe na mindset ljudi i stvara vam strah. Jednostavno velim, ako trgujete, osobno ja nemam straha na marketu,
kada vidim pad, ako imam novaca, nadokupujem, ne prodajem u padovima, tako da ostanite na svome planu. Plan B, snimio sam u nekim prošlim videima njegovu prognozu, stock to flow model, zanimljiv, ako niste, potražite ga na X ili Twitteru. On projecira Bitcoin do $500,000, u biti od 250.000 do 1 milijuna u 2025. Target mu je nekih $500,000. Kaže, njegove projekcije su do sad bile neke točne, i po tom modelu mi bi trebali, mi smo sad kao na prvoj ovoj točkici rasta. Velim, ako niste vidjeli o čemu se radi, nađite na YouTube-u, Plan B, pogledajte video, jako zanimljiva teorija i projekcija. Tako da, nadam se da je čovjek u pravu. Ako bude u pravu, vidimo se na nekakvih 250.000 je nekakve su njegove bile projekcije za od 100 do 250.000 za ovu godinu. Ok, Bitcoin dominaciju smo pogledali. Što se tiče ETF-ova, imali smo outflow zadnjih nekoliko dana, možda je to uzrokovalo pad. Napominjem da neko je spomenuo u nekakvim videima da zašto nam se ne vidi ovakva kupnja ETF-ova. Napominjem da Bitcoin institucije mogu kupovati i van, ajmo reći, van marketa, odnosno možete ga kupiti kao da vi kupujete od nekoga van mjenjačnice, najlakše onako objašnjeno, tako da ne odražava se na cijenu, kao da zamijenite ruke Bitcoina, odnosno ja vama prodajem za USDT, pošaljem vam iz voleta, vi meni platite i normalno, ajmo reći, Bitcoin mijenja vlasnika. Kupuju direktno od rudara, tako da, ali vjerujem, pošto rudari ne mogu izmajnati Bitcoina toliko koliko treba institucijama, tako da vjerujem da će se morati odraziti, odnosno morat će institucije početi kupovati ajmo reći, od market makera, tako da bi se trebalo to odraziti na cijenu. Još sam htio pokazati par ovako zanimljivih projekcija. Da li će ovako se ovo odraziti, ne znam, ali evo, očekujem ovako neku mini alt sezonu, pa opet rast gore, i ovakav model mi se čini najizglednije. Ovo bi moglo biti sa odobrenjem Ether ETF-a, i ajmo reći, kad krene taj hype, pa se opet Bitcoin dominacija malo vrati nazad, i onda da nas dočeka nekakva alt sezona u 25. godini. Naravno, ova projekcija je na nekom većem time frame-u, tako da nemojte očekivati to kroz dan, dva, tri, ili tjedan dana, ili 10 dana, mjesec. Za ovakav scenarij se treba odigrati kroz par mjeseci. Uglavnom, velim vam, budite jaki, ukoliko imate nekakva sredstva, ne mogu vam sad dati savjet što da radite, ali 2025. ili kraj 2024. vjerujem da ćemo osjetiti naznake prave one alt sezone kakvu do sad nismo imali. Naravno, sentiment na tržištu je takav da se propada, možda je ovo vrh bio na 73.000 što smo imali, ali vjerujem da je ovo tek početak. Naravno, altcoini su imali pad strahovit. Evo, ZF Finance koji sam snimao video davno, imao je pad sa 5 centi na 2,5 centa, što je onako otprilike 40-50%, tako da altcoini su baš krvarili. Vjerujem, ovo je vrijeme kada se dokupljuje,
Tako da vjerujem da ćemo u nekom narednom periodu imati blagi oporavak i ovo je izvrsno vrijeme. Ukoliko neko je očekivao niže cijene, evo sad je prilika za ulazak. Osobno, moje mišljenje, vikend nam je sad tu, ja ću sačekati ponedjeljak da vidim šta će se dogoditi. Ova cijena je malo škakljiva, oko 66, možda se spustimo do nekih 63 pa se vratimo nazad, ne znam. Imate dosta YouTube kanala koji rade Bitcoin analizu. Osobno nisam očekivao Bitcoin ispod 67.500, tu sam vidio nekav otpor, ali evo, bit će ovo sve u redu. Ukoliko držite na nekom dužem vremenskom periodu i očekujete neke veće cijene, tako da samo hrabro i bez straha. U narednom nekom periodu ću snimati o par projekata video, radim pripremu da ih napravim baš profesionalno i malo da obradim temu onako kako treba. Ukoliko imate neku ideju za video ili što bi htjeli da o čemu da snimim, snimio sam sad nedavno o Tap to Earn igricama na Telegramu. Ukoliko niste, pogledajte taj video, dosta zanimljivo, moguće je airdrop, tako da pogledajte ukoliko niste. Ne košta vas ništa igranje tih igrica, a nagrada bi mogla biti velika. Eto, napriča se, ja nisam baš ništa pretjerano puno rekao. Uglavnom, poanta videa mi je bila da ukoliko ste imali strah, da dobijete nekakvu informaciju, da nije tako strašno kao što izgleda na prvu. Eto, zahvaljujem ako ste ostali do kraja videa i vi se vidimo u nekom narednom videu. Hvala na gledanju i pozdrav!